Elon, hallo. Kuule, ühenda nüüd ära see, meie viirus on seal. Pane kinni. Elon lubas panna praegu. Pean joogi ka välja panema siia. Ja nüüd tuleb see asi. Sa tead, mis asi see on või? Näed see. Võta tulest ära. Nii. Siis on niimoodi ja siis jääb nii seisma. TV-poiss, jah. Ma mõtlesin, ma pean need TV-poisi multikad tegema. Ega kui me see laud, kus me ise peame seisma, huvitav. Nüüd oleks hea. Nüüd. Kas laua siia? Seda, sa pead nagu DJ olema siin. Siia poole siis. Kui me siin seisame. Vaata selja, kuidas taust meeldib. On nagu on. Kui tahad merd või? Ei. Merd ka näidata. Ei, me ei saa näidata merd. No. Kaamera on vastu päikest ja päike läheb järjest sinna mere poole. Ja vaata, nagu Robinson oli, kui ta reedele küsis, et kuidas sulle film meeldib. Jälle merest. Niimoodi. Okei. Täistaun, ma ei võtta arvutit kaasa. Minu arvutiga ei saa või? Ei saa jah, minu arvutiga. Ükskord ma tõstan arvuti ära seal. Mis asi see sul on? See on lihtsalt ekraan või? Ekraan, jah. Mul on arvuti kaasas, ainult minu arvutiga vist ei saa siin midagi teha. Võime proovida iseenesest. Sul USB-C-d on või? Mis see on? USB-C auku. Üks on, aga ma ei tea, mille jaoks see on. No proovime. Nalja saab. Mehaanikud, oota, aga see eelmine kord unustasite ka midagi ära ju. Kindlasti meil alati ju. Ei, eelmine kord, mis te eelmine kord unustasite? Ja kas selles minu arvutel kiiruse poiss niimoodi on? 220 on ka vaja, on ju? Äkki? Jah. Ei, kohe ei ole vaja, praegu on akut sees nii palju. Näed, ma ei tea, mille jaoks on, aga siin on. Mis see kirjutatud on? Ju on siis. OBS oli sulle? OBS on. Mine tööle. Mõkitaid. Tühi on? Ma ei tea, ma omast arvast. Ei tohiks olla tühi. Jah. Paneme kaabli järgi, mis see lükka. Ma ei mäleta, kui ma viimati videot tegin, kus ma ta kinni panin, ma ei pannud. Läks käima küll. Aga ega tal peab kaabel niikuinii taga olema siis. Oi. Nii. OBS stuudio on see.
aga nüüd on interneediumit vaja kõigepealt. Sul vist. Oota, aga millega sa selle endal taha ühendasid? Sellepärast mul ongi vaja seda. Ei, no kas seda selle juhtmega saab ühendada või on seda juhet sulle? HDMI-d või? Mul on selle küll HDMI. Või sul oli ka siin HDMI? HDMI on teisel pool, on olemas küll. Oota, selle paneme kinni, selle värgi oli asja siit. Ma vihkan seda kuradi pilvevärki. Mis sa tahad? Hääl tuleb peale. Mikrofon, see on selle hääl. Mis see nüüd nii kaua loeb siin sisse? Sa ei saa sisse logida, siis ei saa seda kinni ka panna. Jah. Aga seda sa pead ise oskama seadistada, mina ei tea. See hakkame tunda ennast kohe jälle nagu tõelise amatöörina. Jumal õnn, et mul see amatööri see kaelas on. Amatööri see märk on mul kaelas, niimoodi. See kaasas. Mis see teeb? GoPro. Ei no see on nagu kaamera asemel, ma saan aru. Jah, aga ma oleks selliselt teistmoodi asja teinud. Aga noh, see on nii. No aga see on ka sul tore, võta harjuta. Muidu on niimoodi, et nagu mina olen valmis moodi asjad pandud, siis tead, kuidas käib ja pärast on pekkis. Teisel pool on HDMI. HDMI on teisel pool. USB-C tuli vaja. Sa panid selle sinna taha, okei. Poves Tyson saab praegu sihukese eksami kohe, et elu jääb.
stabiilne nagu. Ühesõnaga on olemas praegu kontakt, on ju? Idee järgi on, jah. Oota, aga äkki tal siit lihtsalt ei tule siis, sest osadel vaata arvutitel tänapäeval ei ole enam seda interneti. Juba läks ju. Leidis neti üles. Ja mul näitab, et ei ole netti, siia pead vajutama maakera peale. Ei tule peale ühendus praegu. See on Wi-Fi, see on Bluetooth, aga... Las ta teeb selle. Ta teeb mingisugust kuremuse uuendust. Mingis software downloadi teeb. On suht puhas vaade praegu. Muidugi taevas on ka selge, pilvi ka pole ju. Las ta teeb selle uuendus ära. Ootan. Ma ei tee midagi, ma lihtsalt tahaks näha, miks ta siin peal seda ei näita. Aga kus sa seda tead? Ei, ma mõtlen, et minu arvuti on, et miks ma seda ei näe kuskilt, et kas ma olen või ei ole või... Kohe ta teeb restardi, siis vaatame uuesti, kas ta teeb selle restardi ära. Mingisugune tarkvara uuendus. Välistuudio. Aha, see on Wi-Fi võrk, mis ta annab. Wi-Fi võrk, jah. No siis ma kardan... Ta on kaabliga praegu ühendatud. Kaabliga on parem kui... Ei, seda küll, aga ma mõtlen, et kuidas selles mõttes aru saab, et see arvutil ka nagu see kaabliga on, et... Sest vaata, muidu see interneti juhtne ots on teissugune, aga selle arvutil sihukest ei olegi nagu. See süsteemi setting on. Aha, okei. Ma panen ühendan ühe mikri taha, vaata. Ohoho. Tere õhtust! Kus on pessa õiged? Aknahõigat meil ei ole vaja. Koorihõigat meil ei ole vaja. Mikseri võiks panna vertikaalselt. Meil on sisend. Teha võites nähtavaks. Sobib. Kas me räägid mu vasti vaadata? Ohoho. No, kiks. Hallo. Liidisend. Ei ole tuuatsat. Mingi täpp on, sobib. Miks ei näita? Siin näitab või? Siin näitab, jah. Ma panen teise kaablit. Üks parem kaabel. Miks ta ei tööta? Kõik niiga. Sobib.
net on teil või? Ei ole netti. Ma panen oma telefoni netti siia taha. Vähe kasutas, meil on netti vaja. Ma sellepärast arvangi, et sellepärast ei tulegi siia. Nii, speed test. Oota, kas satelliidid liiguvad, kas ta siis ise hoiab seda kogu aeg niimoodi seal peal või? Kogu aeg mootor liigutab teda või? Või tuleb neid satelliite nii riburada pidi nii palju, et on kohe või? Ära. Pareme tagasi. Nüüd vilgub sinna interneti moodi. Nii, nüüd peaks olema. Nüüd on olemas. No teeme siis siit testi. Näitab 100-ga sõidab ju. 100 on alla, jah. Alla mul on saali, mul on üles vaja. Mul on üles kiirust vaja. Nüüd näitab mingi... We are making YouTube live. Okay. No. Actually, we tried to make, but we forget this computer to home, and now we take the other one. Yeah. I saw the Echo Flow. I was like, yeah, cool. Yeah, this is Anchor and Anchor. Yeah, How are they any good? yeah, it's 1 kilowatt hour capacity and the output is 200 watts. Shit, that's pretty good. Yeah. And how many output plugs do you get? 4, Yeah. plus some USB-Cs and XT60 there as well. yeah. Yeah, nice. What sort of YouTube do you boys do? We make a show like called Vox Populi, so people Vox can Populi. call in. We Yeah. are talking politics and shit like that. SDGL or? Yeah, of Oh, course. okay, yeah. Nice. Yeah, very nice. And Starlink is there. What's your Starlink to do? Yeah. Oh, hell yeah, nice. Good coverage here. Well, it's okay right now. 100 down and 10 up. Wait, hang on, let's get this YouTube on. What was it? Walk properly, hang on. It's R33. And the Studio. first one is Studio. Air Gone Studio. Yeah, I Oh, made. there's you boys. Yeah. Hell yeah. There we go. Yeah, thanks, man. There is actually you can put it on captions, so Yeah. it's translating Well, pretty accurately. me õpime eesti keelt, nii me peame Okay. practice. Yeah, okay. So, but Yeah, but all these things, what we talk, Yeah. this is how we think about this politics and Okay. all. It's not like real politics. Yeah. It's like people politics. Yeah. It's good stuff. That's Yeah. good stuff. Yeah, nice. Very nice. yeah, Just good setup. first time, only time I Yeah. took out my my Mac, Yeah. making a video, Yeah. and I didn't put it back where it belongs, Yeah. and forgot it. Your Mac. Yeah. Oh no. You won't want to lose that. Yeah, nice. It's at home, you know, but it's 30 kilometers away, so Yeah. we have to use this one. So what sort of politics you boys talk? Like what's going on in our Yeah, country, you know? Yeah. Well, we're ma olen Tõnu. Okay. Ma pärit Austraalias, minu vend on Sigi. Oh, Australia, it's near here. No longer. Just across the water. Yeah. Around the corner, man. But yeah, we came here. We're in the military here, Oh, okay. so we're here to we heard about. And now you make like training, yeah? Yeah, we're doing some Yeah, training. okay. Business training. In the forest. Yeah. Yeah, we're here with military stuff, so bit of politics background about us. Yeah. But yeah, it's beautiful country. Our vana isi ja vana ema pärit siit, Oh, okay. aga nad tuli Austraalias ja minu isa oli
Sunni jah, sünni Austraalias, sündis. sündis Austraalias, aga ta on Tõnu Ka, Jah. nimi on Tõnu Ka, aga me oleme siin 2 aastat. Yeah, but it's good. You talk well. No problem. No problem. It's with all languages is that you need practice. That's the most important. Yeah, of course. Estonian language is a little bit difficult, but actually you just need a practice. Yeah, of course. If you talk, then it's okay. If we listen to YouTube channels, Yeah. we get good practice. Yeah. It's same. It's same. It's vice versa, you know. I'm watching a lot of English content, Yeah. and you learn a lot. More, yeah. Same is Finnish language. Yeah. How easy is Finnish for you boys to understand? For me, it's basically the same as Estonian. Okay, yeah. But for me, some thing. Actually, I understand what about talking, but I can't talk myself. Yep. Because I am very special. Because I am truck driver, and truck drivers, Truck driver. yeah, Nice. and truck drivers, they know all languages. Yeah. All languages. Yeah. What truck you drive? Scania. Scania. Yeah, good trucks. Normal. Yeah. Normal. Best in Europe. We don't get many Scanias in Australia. It's usually Kenworth. Yeah, but you have those Mack and yeah, but Kenworth, some Mercedes, but not much Scania. I think just because it's difficult to get them down there, shipping and stuff. I don't think so. It's maybe because what's his distance? What in Australia driving a lot of trailers and Scania is not the best for distance, you reckon? Or? no, distance is okay, but if you look how the Scanias looks, they are so small. Yeah. You need for living Big and all. road Yeah. train, big road train. Yeah. Yeah, nice. Oh, well. Okay, yeah. Actually, my father's sister daughter is living in Australia. Yeah, whereabouts? Whereabouts in Australia? I don't know. Don't know. She married some Australian guy. And Unlucky. Unlucky. I don't know. They're happily married like last 10 years or something like that. Yeah. Australia's a beautiful place as well. Yeah, nice. Oh, we better let Our country is beautiful, but Estonia is beautiful. Yeah. but we have government which destroyed everything. Yeah. Right now, it's absolutely crazy what they're doing, which is windmills and wind turbines. yeah, but okay, if they was like small ones, but they want to put right now what's the higher 370 meters higher. Shit. And it's That's not small. it's the biggest in Europe. Shit, And not only one. I think the biggest I heard in Finland was like a few years ago was like 180 or something. Yeah, So but that's way bigger. right now they want to put in here 300 something. Jesus Christ. This is a windmills. What they must be like in somewhere in the ocean or like by this. But yeah, and for that they take forest out and everything. It's destroyed. Absolutely crazy. Yeah. And they promise and electricity is not expensive and all this shit, but actually right now we have the electricity. So, no, actually not electricity is expensive, but all the other things what you must pay. Yeah. Cost of living, yeah. No, not living in electricity. Like for that electricity coming to your home. Utilities. Yeah. And that's crazy. Yeah. Shit. Windows PC. Yeah. That's because you lost your MacBook. Yeah, it's mine. I from here only looking and I make videos, but I not live. I don't make live. Yeah. How many viewers you boys get with the lives? Well, I show you. Oh yeah. My channel. Here we go. Usually I got 80 or 90. That's pretty good. 100 people. That's good. time. That's good. Wow. That's good. And they stay around for like the whole video usually, or they come and go, or No, usually all the way. Yep.
Good on him. Good on him. That's awesome. I could just pop the headphones in and listen, right? There's not much like visuals. That's my channel. Rally Studio. Oh, That's, 1 point. Oh, wow. So this gives you a video and, followers. videos. And Kalle Ojasta. And I have a little bit more than 400 videos, I guess. Yeah, wow. What type of videos are these? Some videos have about rally. Yep. Oh, ralli. Jaa. Ma olin ralli autojuht Austraalias. Okay. Ja mul on minu oma YouTube'is. And some videos is like my truck driver life. Yeah. Oh, Oh, that's cool. What's my... Here we go. This was me rallying in Australia. So we have to be careful. Couple of years ago, I was like with team, one rally team was in Portugal. Oh yeah. Rally Portugal. Rally Portugal. WC rally. And then this Printsport rally team, which was handing his cars, they handing one Skoda, which one driver was same, was from Australia. Chris Atkinson. Maybe. No, No, Christian. No, Taylor, I guess. Yeah, what's it? Young lad. Yeah. Brown hair. Yeah. What's his name? Taylor Gill. Gill? Maybe. I don't remember. It was 2 years ago, and his co-driver. It was an Estonian guy. No way. Yeah. Wow, that's cool. Yeah. Jeez. That's cool. But I don't remember this Estonian guy. Same. He's living in Australia or somewhere else place, but he was like a co-driver. Jeez. That's crazy. Small world, eh? Small world. All the world is so small, actually. 100%. Yeah. 100%. Yeah. Oh, well, we better let you boys go. We might tune in later. Yeah. Okay. Yeah, best of luck. We hope. You'll be right. Okay. Ciao. Head aega. Ja ta kaotab selle, ma pean wifi'ga ühendama ikkagi välistuudiosse. Ühendan, aga ma päris mäletangi parooli. Ja peab sul siit näitama kuskilt poolt. Vahega hea, ma sain praegu jumala hea video. Mul see kaamera käib seal ju. Okay. Jah, pool tundi oleme juba seadistanud ennast. Nii. Kas nüüd tuli või? Net. Teeme spiitist vaatama. Paistab, et on. Mine! No ma hakkan minema siis, noh. Alla tuleb küll ilusti. Oota, alla tuleb, see on see, kui ma vaadata midagi tahan, on ju. Ja üles on see, kui ta siit minema saadab. Ja palju seda üles kiirust vaja on. Et normaalne oleks teha. Viis 16 on see enough või? Lähemale, uuesti. Ma ei ole, ma ise pelganud, äkki on see arvuti viga hoopis. Tegelikult ei tohiks olla, mis vahe seal on. Arvutil ei saa olla seda, et üles laadida, alla laadida. Et kas teeb nii kiiresti või naa kiiresti.
palju see number peaks olema, mis on vaja nagu... 15 võiks kindlasti olla. No siis on 5 ja vahe. Ei, ma arvan, et ta teeb, ütleme, üles laeb küll, aga siis on see, et hakkab heli või see pildi kvaliteet hakkab kannatama. Siis ma rallil, kui panen laivi käima, siis on vaata pilt on sedasi, et see resolutsioon on nagu jube kehva. Ei lähe, ikka on 6. Läheb paremaks vahepeal. Aga nüüd ma ei saa heli võtta, ta ei võta heli. Ohohoo. Oota, aga kumb see nüüd liigub, me räägime siit see on see. Süsteem, kus on heli. Roadcaster. Mikrofon. Road. Kas nüüd töötab? Ohohoo. Ohohoo. Üks variant on, et lähme teeme stuudios ja pakkime asjad kokku, no ma ei saa niimoodi. Ei, aga ära nukrutsi, point on selles. Jälle kogemuse võrra rikkam. Teiseks, mis on tähtis moment. Me saime praegu austraallastega kokku. Jah, jumal teab, mille jaoks see kasulik. Jah, näed, ta võtab ja nüüd hakkab vaatama, hakkab selle järgi eesti keelt õppima. Võib-olla jagab sõprad. Ja, nii et selles mõttes on kõik on hästi, jah, aga kurram. No hea küll, on nagu on. Tead, mis on, vaata, kõige parem on see kahjurõõm, eks ju. Aga mina kui amatöör, mul on pidevalt siukseid asju välja tulnud. Siis, kui ma käisin Portugalis selle Euroopa Korkoneniga, eks ju. Ja siis Gregori Eets ja Linnamäe tegid ka seal, kus nad testisid, olime seal testil koos. Ja siis ma esimesel päeval siis tegin Linnamäega jumala hea Inteka, eks ju. Aga ainuke asi, mida amatööri teinud, amatööri pannud kaamerat käima. Ja jumala hea intervjuu läks vetvedamisest, siis järgmisel päeval tegin uuesti, aga siis oli juba nii kiire, pidi niimoodi nagu jooksujalu tegema. Ja siis, kui Jeetsile ütlen, et tead, et ma tegin, aga et juhtus nii nagu ikka. Jeets ütleb, sa ei pannud kaamerat käima. Ütlen, ja. Sest Jeetsiga ma tegin Paide rallil ükskord intervjuud. Siis teine, kui filmis, läks näpuga see kaamera päästika nii tundlik, läks niimoodi vastu. Et just nagu filmis ja mina just nagu rääkisin taga, aga siis tuli välja, et ei lindistanud. Aga siis läksin tagasi, ajasin uuesti bussist välja, ütlesin, kuule, teeme uuesti kaamera ei töödanud, et Jeets oli juba kogenud vend, tema teadis. Aga hea küll, no läks nii, siis läks nii. Mis seal ikka tead? Vähemalt on, tegelikult on... Ma katsun sulle ka kuskilt ikkagi amatööri klepsu leida. Mul kodus veel mõni on seda autole peale panna ja käia uhke olla. On tassi sees? No ja, võt siis pead käima, tass on kogu aeg nööriga kaelas, kõik näevad, et amatöör tulid. Oota, aga ma ei saa aru, sa käisid stuudios, mis sul oli arvuti stuudios või? Sa käisid sees seal, aga... Ei, mul on arvuti kodus seal köögilaua peal. Ma mõtlesin, et sa läksid sinna stuudiosse võtma, aga siis unustasidki maha nagu, et ei võtnud ikkagi. See on see, et vaata, ma tulin sinna ja segasin mõtted ära sul ja oligi pekkis. Ütleme nii. No, oleks võinud, eks ole päeval asjad kokku panna, aga mul on nii ikalt tegemist päeval. No vaata, selles mõttes nüüd sa muretsema ei pea. Vaata, mul see teine kaamera käis. Ma saan vähemalt endale hea video üles panna, panen ka need R33 stuudiovärgid ja asjad panen sinna juurde ja siis on näha vähemalt, et me üritasime. Et me olime siin. Jah, me käisime siin. Aga vot, okei, ma panen praegu kinni, et selle teksti jätab alles ja vaatan ülejäänud, panen äkki kiiresti käima ja vaatan, mis saab selle asjaga. Vaat niimoodi. Lehvita Reijo kõigile siia. Lehvita, nägid, kõik.